Khubor ASHA katup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san minta ke sengi Shillong. Beli Menteri Rangba Ukonrat ke sangma ya ke East and West Khasi Hills District bethamai harungkat ke jingi don lang ulampang ke ying dorbar uba met ba lingdo bat ki Menteri Sarkar. Minjur ke dorbar ke HADC ya ke land bill. Rakhe ke HSPDP ya ke jingdap sanpaus nem bayo ya ke Jylla bapura. Bat syara pulit kisangwat kinangelam keseng Janta Youth Federation bat Janta Student Movement bayakunya ke hoki kena pemyok kelas. Bat mintangin pas ke Khubor bakam banyak. Menteri Rangba ke Meghalaya Ukonrat ke sangma hakajingi don langjang ulampang ke ying dorbar thawan ke Meghalaya uba met ba lingdo bat kiwe de ki Menteri Sarkar ulaple ke district thamai bala ai kerteng ke East and West Khasi Hills. Yakani ke district thamai lapin khana ka West Khasi Hills. Kani ke district thamai kan kentup ya kamai rang bat mau that rashan CNRD block. Kamai rang ka belong ke civil subdivision ke berimdo balapli hakash pautrik unai wing kat kendai spa nyopun riu bat minta hadu saw pusan snem lapin kiu kerdan no eka shaka district. Habakren hakati kesngi Menteri Rangba ulong bakajing pli yakani ke district bethamai kan yarap yaki board district ban kamjan shaki pat ba. An aspiration has been there for many, many years. The people under the Mairang subdivision and the adjoining areas had been demanding for the creation of a new district for a very, very long time. I even remember very clearly in my mind that I had visited many, many years back. I can't remember the month, but I remember that I was a leader of opposition at that point in time. And I remember meeting the people of Mairang and discussing about the Mairang district. I vaguely remember that there was some kind of a protest also going on. And if I'm not wrong, some people were also on hunger strike. So it has been a very, very long time. And I have been associated in some kind of a way with this entire aspiration and the desire of the people of the Mairang of Eastern West Khasi Hills and all my dear friends who are present out here on this great and this beautiful day that we all have been blessed with. At the very outset, I would like to thank Almighty God for having blessed us with this beautiful day. And also for having blessed the people of Mairang and Maharashtra constituency with a new district, which is the Eastern West Khasi Hills district and the entire state of Meghalaya. Hashwa ke Jylla Meghalaya kan rakhi ya ke jingdap sanpaus nem banyo yala ke jong ke Jylla bapura kawai ni ki sengsan perthai riulom ke balatip kum ka Hill State People Democratic Party hakash pauterik mentau banai naiwing arjar arpwe kelaken mau burom ye kitu ki riu yale Hill State ki balaklat no nakani ke perthai bat kumju ru ban penkuk burom ya kitu ki baydon benta ban yakun ban penyo ek Meghalaya yala ke jong ke Jylla ke bapura ha Anton Hall St Anthony School Lightncross Shillong.
Hakani kesngi uba PK Pangyang Presiden ke HSPDP ulalong ukongsan hakajingedon ringkat u General Secretary ke HSPDP uba Renekton Tongkhar u Chief Organizer uba Samlin Malmyang u EC member ke HSPDP uba Marble Mukhim ki belalong ki sembut kongsan. Lepin po pinping hakani kesngi de ki jingput jingtem bat ki jingrai. Haba ajing kren hakani kesngi do kongsan uba PK Pangyang ulaong formation of autonomous state of Meghalaya. But I hamne ka kapne ke na kum wai ni la pari ba pune ayu bala tho mo ayu bala notify ka parliament ya ka autonomous state nga shem shisha ba hagani ka acts pila ba baro ki bor ba kidang ha state of Assam baro ki executive powers administrative power जो कथा autonomous state कहाँ बन अपाई यदि rules and regulation जो का सरकारी दिया कि बाबू कि आन कबार में जो का सरकार सा बट कबार हमें तो शायद का governor जो autonomous state ले governor du asa la शायद autonomous state then now I came to know I realized it makes me to believe nang state, Kamlek state of Pura. Dari Kamlek Pangani Yagari Autonomous Revolution Act 1969. I don't believe it. They say you need people called emotion and to woman, right? The Shine Kunga Party, Kunga Nomela, neither one side, but the movement of people a full-fledged state, whether it is legal binding, they around the constitutional mandate. Lalu mereka kebatung konsep, ngasih bangani bah kalau musisya. Dekasi. Kedor Bartlang jong ke HEDC hakasngi balang kalarai ban phashwa shaka select committee ya khasi inheritance of property bill. Ya kini ke select committee kaban bishar banya shosho halor kate ke bill kabadai na kabantaban pentikna bagi khun shinrang ru ki deban yo lang ya kabha ne ki kimi ki kpa inkle hi da UCM ka HEDC uba titos khan kum chairman. Siblings equally from their parents. So, because their usual practice is that it's different. I am from War. My system is different. I got same share as my sister got. We usually distribute among all the children, even brothers and sisters. But it's different with other sub-tribe, like the Khariam or like Boy or like Lengam. There's a different practice. So at least we would like to streamline little bit. But as I have mentioned, this is not mandatory. Everything it depends on the will. And the will of the parents. If they are willing to share all the property, then depends on them. That means it gives chance for those parents who are willing. You see, now is a legislation that the parents who are willing to share all the property, if they have more property, if they can share among all the children. So that is the spirit of this bill. Kedor Bartlang jongga ke HEDC hakasngi balang kalamin juria kalan bill kabil kabante la kamlut hakabede bat kajing de jing the ki jaka puta ha put usam jongga council katkum kajing ong jong CM Party Tos Khan kani kabil endak la long an kante la kam wat ya kajing shem kabu kinong tho jaka kbujo da kador kabahe bha ban sangam ngihap iban pensngau jaka sarkar namar kajing ya kenduk kajungi kebakat dup usi mistar kat long bah orang bah pihak penkre bah ya kita ki kot kisla ke bede bagini ke jing demand jengi ya ka district tingila IT ya kini ka kam ha ka demand forum te kani kan saya kenduk sien ngatarai la sisa jan kini kenduk tadin bala biang lut in saya kenduk biang ya sarkar no it go to the government go through the government but the government form a special committee to study about the bill. Then after that, the government has given some query or views.
and refer back to the council. So from the council, what we are doing, we are not just send back to the government, but we place again in the floor of the house. Tumintang inya pasha shipor shikijing penbena. Timintang inya pai biang shiki khubor badang sa. Kisau ngut kinongelam kaseng Janta Youth Federation bat Janta Student Movement hene kasngi kilami banra plakat namar kade kasngi khatdo bakasor kar kan ai jubab halor ka jingdo admission kisamla class 11 katkum ka jingdawa jongki. Ya ka jingra plakat kilasdang nalat kiang nangba government college jowai bat yeng shipor hakmat ko office trekam kapuli puthi hayau thimi yau musyang bat enda poi haplau ko office trekam deputy commissioner ka West Janta Hills district kilashong kalan mengor bat dawa ban penyo admission yaki samla bampat yo class. Hadin baudi siula khot yakren nakaliang Jordan Rimbai President ka Janta Youth Federation Jowai Circle uribok biam President ka Janta Student Movement Western Region kiloong baudi siula yathu iki baka sorkar karang ya chakmat halor banthung nong hikai hakiang nangba Government College. Uribok biam uong baka sorkar ka de banthung shwai kinong hikai katkum ka jingdon kam na kabenta ki khna bampat yo admission bat ongru baka sorkar ka la bet banle ya kabadon kam lada kadon kamon. Nakaliang kini gisangut kila kentai bansange kejingshong kelan mengor hakati kejaka wat haba nakaliang ki board district kila kren bat khang persha iki nakaliang ki pulit kila ra no iki shajawai police station hakapor bepin kendria iki na phalau ka DC office ladon kejingya khun beshipor namar bekite ki nongelam Janta Youth Federation bat Janta Student Movement kipin rakbaong bekim tere ban kendria hadu bekinda yo karai ka baskem nakabenta ki khna samla ki baklem pat yo ban room class. Kita ki saungut balasyara ki kentup yu Jordan Rimbai, President ka Janta Youth Federation Jowai Circle, uribok biam President ka Janta Student Movement Western Region, Oswell Nampui, President ka Janta Youth Federation Saipung, Wilson RD Siangshai, President ka Janta Student Movement Eastern Region. Nagaliang ga Education Department dapat ko kita gi nong hikai ki assistant mo yo pen yo kita gi kena ke kelas yang ki wadang do gi umut kat kamu ong yung yo ven ni nagani ke jingchong yung i tang wa i nagaliang yung in pani kete de kot wo to wa
kamun proses ki kata ke jingdo kelas yang kena UI gimom tangwan negeliang bisi tok miu kataแต่ในกเลี้ยงยงวิสิมนหักเตะหัดดินมาช่องini dah kudu kelamองบุในกเลี้ยงยงke education dah dau persang bu ada em gino hikai bu dau thonggo ndrei mut kam ke jingmut je ke sarkar ilek mut hab daya udah hab dathong ni ba sa thu dang long ha ke proses rekam te ulti dang cengai ko por dang bam wi kena ni ti dau kam ke jingmut ilek em jingmut ko man temporary swa thong gino hikai na man ta gini kena hadin war dep ko tu mut iu perkat gitu dang thong hab thong ni sa berperkat semua nementai ini kena duduk kelas kata igi chong ong gil em kamera igi chong igi hall go per igi pan wai ni ini government dari em jumut kata yi ba kono ada kam ngajine kelamu di sini untuk ummiu penting kena iwa igi proses lain kalian education sel hidup kata buat ini kalian yo ile mwengi ke jing ki yong i mwengi ke jing chong ini lu kata ni disebut pan depi corporate okey request ki om gitu cancel gai gani gajing lai rali yang pi bah mun ilar rali ndu ku kusni ndu ku tusan tari rei panpor gi uto wa ku cancel ga ta rali rei da cooperate oki ni bah gajing request gi pi ma rei kamu panpor i kamu request ki ile panpor ki pani ki di mana ki wud wow peniok kelas no ini kena dalam bi ki peniok hagan me kesini to ko por ku do bowi kenmo nak kalian ke district administration liang sarkar hampen bori umi cemadan yuki rai em ke jingi ki ada em ke rali hampen bori yu khang ham khangi holai kenmo wo ke jingi le kalian kor go khado kiti kami ginong nyalam sen balang em menta ke jingba khle menta ke melang salak kenmo hampen bor Islam Jawab Kumshibenta ka Pant India Awareness and Outreach but kajing dap nyop sans nem kajing yo light load kari India ne ka azadi ka Amrit Mahotsav kumju ru shibenta ka Legal Services Week hapo ka Nalsa hene kasngi na kalyang ka District Legal Services Authority West Giant District ringkat kajing lang but ka office u District Transport Officer ka office u Superintendent of Police West Giant District kila pelong kajing pensngau thu pat ba ha kajing day but ki an ki kendon nya kali ne traffic rule haplau ka Jowai Police Station. Hakani ka jingpin ngau thu pat ba la penya da udi lamare Legal Aid Council la don langru da ka RM Carcentive Secretary cum Judicial Magistrate UI Lingdo DTO UI Rinja MVI OOC Jowai Police Station BR Marak bat kiway. Urem umlong traffic officer ulakintui ki pat ba ban board iki kendon nya kali kenang banat nya kenu ka jingja bas ngusi. Kibakentup ba umbet banyak kali dah kebabuan, umbet ban overtake klonmar, day bandeng seat belt habanyak kali, bandeng helmet habanyak arshaka, umbet ban pendon kam mobile phone habanyak kali, umbet banyak stet palat bat kiwe. Kami polis tu tahu tu polis yang ini. Now ini tinggal yang polis ni untuk yang ini ingat gimana yang ini. Untuk nak tahu SPCR, now ini di polis tu ni nyamak ya kami. Kami ini untuk sab wirapi paiba. Hari ini untuk kibi jingam kami yang kibi paiba. Hari ini untuk belum ada. Ini kilo guru untuk sab yo jingam lene ini kam kes. Ini naga dau jingam bakla yang ini duk ini surau. Tosab kita mungkin mendapat hiwi. Jadi kita kampung, ini tu kita yang lain. Masa dah habis sini, so ini bro, ini untuk buat ini lain bro. Now ini membuat ini lain bro itu sah. Now ini terus yang misal makna. Dan hari itu lain bro, jadi kita yang kamu buat ini lain bro. Kumshibenta bante song bat lam linti ki khun samla shakalinti jong kajingba da kaba phai khmat kerpang shaki kinthei na kalyang kari boy welfare association lani karawa kala pelong ya kalumpung ya kai ball ya kabala tip kum ka 6 riboy welfare association women football knockout tournament arjar arpway ya kani kalumpung la pelong ha kamadan ya kai ball jong ka shnong umran nyang barnai kabadang ha papo ko umsning constituency
Hakaba minta kesengi kespau terik unai wing ketika lumpung kalapoi no syakabakut balawan bat penhap perda no dawu Emily kenong po konstituensi uba Mirrol Bonds aim haka jingadon ringkat uba Rocky Marwen lembat ki nongket kam jong kari boy welfare association bat haka jing pensyit pensyngan syuk kipat ba nong pitkai. Hakani kesengi lay kun hapdeng ka Wild Kitten FC persya ka Friend United Umsning FC kajingele akai hakani kesengi kelong ka besyongshit bat kabaya khat bha kabala penhun hijrut ikinong pitkai bat haka bakut ka Friend United Umsning FC kalayo ra yakan nam job da kajingishut tiebreaker. Naduk ki por ka ban shwa hadu mentaru ban ngile ban kentu ya ka RBDSA ru ban shim ya ka banta kum bagarawaru kala shim hakane ka por naga benta bandang penlong yigi football om tang yigi sendrang ban shimro ga benta naga benta ki kena kenteiro ngaso ban kentu yagi kena kentei gi jongi ila se na pedeng jong phi gi don gi bujule kai basketball ki kentei gi bon bahai wila kai basketball ngaso ban kentu yi phiru ki baila kai football tonang ya sakmat dengan ngi scam ngi de ban kenturu ya ka basketball ka badon ka scoop kadon ka chance ngilaju penlong gi babun ki tournament hagi jaka gi baper but kidon ki sap ya ki khun samla hapo themri bhoi bi ik jungi bagi dang kwa abani i bagi khun samla gi jungi kenthei bat chendrang kinwan chakmat ban pen i lagi jong ki sap ki phong ha ga football ga basketball bat ngi sau sorong bagre bhoi district ka bi ik ke jungi kade ga wei na gi district ki biju pau ha ka athletics hapo ga jilla ga jungi baro ka wei but ngi ju shem bagi athletes na ga jilla ga jungi ki athletes ke Tuition have up 1 2 3 1 2 3 Akan ka 6th Rawa knockout tournament Arpaway. Tap Tiburos ngoba. Bat dakitu ki khubor ngilapoi syakabakut tak dadu penginde syambiang kublishibon.